Ese wigeze wibaza inyamaswa nini kandi zikaze kurusha izindi ku isi, zifite imbaraga, ubwenge bwo gutera abantu ndetse n'inkovu z'ubwicanyi bwazo bwibukwa mu mateka y'isi? Mbese ujya wumva inkuru zivuga ku bantu bagiye bazimira, bagashimutwa, bagashwanyaguzwa n'ibikoko bikomeye cyane muri isi? Ese waba wibaza impamvu zimwe muri izo nyamaswa zigira ubugome bukabije kandi zigahora zibasira abantu benshi cyane ku mwaka? Uyu munsi turabaganiriza neza inyamaswa 10 nini kandi zica abantu benshi buri mwaka. Izi nyamaswa ntabwo zisanzwe, oya, zifite imbaraga, ubukaka, ubwenge bwo guhiga ndetse zifite amateka y'ubwicanyi bwatwaye ubuzima bw'abantu benshi cyane barenga ibihumbi. Muri iki gice tugiye kwinjira mu mateka ya buri nyamaswa, turebe uko zica, uko zibasira abantu, umuvuduko zigira ndetse n'igihe bifata ngo umuntu apfe nyuma yo guhura nazo. Izi nyamaswa ntizisanzwe kuko zimwe muri zo ntizigira ubwoba bw'abantu, ahubwo zifata abantu nk'ibiribwa byabyo bya buri munsi. Niba ukunda inkuru zidasanzwe, inkuru zituma wumva ugomba kwitonda, iyi ni inkuru utagomba gucika. Kanda like, subscribe no gusangiza iyi video inshuti zawe. Hano kuri Tony Breeze Official twaguteguriye urugendo rudasanzwe. Fata umwanya wicare neza kuko tugiye kwinjira mu mateka y'inyamaswa zikaze kurusha izindi zose mu isi. Guhaye ikaze. Ku mwanya wa 10 turahasanga ikirura cyitwa Grey Wolf. Uburebure bwacyo ni hagati ya metero 1 na santimetero 6. Ibiro gipima hagati ya 25 ndetse n'ibiro 50. Umuvuduko wacyo mu kwihuta ni kilometero 60 ku isaha. Iminota bitwara byonyine kuba cyamaze kwica umuntu ni hagati y'iminota 10 ndetse n'iminota 30. Abantu bicwa buri mwaka nacyo ni hagati y'abantu 10 ndetse n'abantu 20. Ikirura ni inyamaswa ifite ubwenge bwinshi, kigaba ibitero mu matsinda. Iyo cyafashe umuntu kimuruma ahantu hatandukanye kugeza ananiwe, gishyira ijosi ryacyo hasi kikamuniga. Mu kinyejana cya 18 ibirura byishe abantu barenga ibihumbi 7 mu Bufaransa. Ku mwanya wa 9 turahasanga ibyogoye cyangwa se highness. Uburebure bwacyo ni hagati ya 70 ndetse na 80 cm ku rutugu. Ibiro byacyo ni hagati ya 85 ndetse na 80. Umuvuduko wacyo byonyine ungana na 60 ku isaha. Iminota bitwara kuba cyamaze kwica umuntu ni hagati y'iminota 5 ndetse n'iminota 15. Abantu bicwa buri mwaka nacyo ni hagati ya 30 ndetse na 50. Ibyogeye bifite amenyo ashobora kuvuna amagufa, bikunze kwibasira abantu baryamye nijoro. Mu bitero byabereye muri Tanzania byishe abantu barenga 15 mu mezi make gusa. Ku mwanya 8 twasanga ingona y'amazi meza cyangwa se fresh water crocodile. Uburebure bwayo ni hagati ya metero 2 ndetse na metero 4, naho ibiro byayo ni hagati y'ibiro 100 ndetse na 400. Umuvuduko wacyo ungana na 35 ku isaha mu mazi iyo kirimo kiriro. Iminota bitwara kuba cyamaze kwica umuntu ni hagati y'iminota 2 ndetse n'iminota 5. Abantu bicwa buri mwaka nacyo bari hagati ya 50 ndetse n'100 buri mwaka. Nubwo ingona zo mu mazi meza zitari mbi cyane nk'izo mu nyanja, zifite imbaraga zikomeye. Ingona iramutse ifasha umuntu iramukurura, ikamuryamisha hasi mu mazi, ikamufata ku mutwe cyangwa se mu bitugu, maze ikamukurura hasi akabura umwuka. Ku mwanya wa 7 turahasanga iyo bita African Lion Ida. Uburebure bwayo ingana na metero 1 na santimetero 20 ku rutugu rwayo. Ibiro ipima hagati y'150 ndetse n'ibiro 250. Umuvuduko wayo igendera ku birometero 80 ku isaha. Iminota byonyine bitwara kuba yamaze kwica umuntu ni hagati y'umunota 1 ndetse n'iminota 5. Abantu bicwa nayo buri mwaka bari hagati y'100 ndetse na 200. Intare niyo nyamaswa yica abantu ikabigirira umugambi. Intare za Tsavomani Eaters zakomye mu nkokora imirimo yo kubaka gari ya moshi muri Kenya mu mwaka w'1898, aho intare 2 zariye abantu 135 mu mezi 6 gusa. Ku mwanya 6 turahasanga ingona yo mu nyanja salt water crocodile. Uburebure bwayo buri hagati ya metero 4 ndetse na metero 7. Ibiro ipima byonyine biri hagati ya 400 ndetse n'igihumbi. Umuvuduko wayo igendera ku muvuduko wa kilometero 40 ku isaha mu mazi. Iminota bitwara kuba imaze kukwica ni hagati y'umunota 1 ndetse n'iminota 3 yonyine. Abantu bicwa nayo buri mwaka bari hagati ya 200 ndetse na 300. Mu mwaka w'1945 abasirikare 500 b'Abayapani barashwe n'ingabo z'Abongereza bahungira mu bishanga byuzuyemo ingona muri Lamley Island. N'ijoro 1 rimwe gusa hafi ya bose barariwe n'izo ngona. Ku mwanya wa 3 turahasanga ingona y'umukara. Uburebure bwayo ingana na metero 1 ndetse na santimetero 30. Ibiro gipima hagati ya 25 ndetse na 30. Umuvuduko wacyo ni hagati ya 30 ndetse na 50. Abantu bicwa buri mwaka nacyo ni hagati y'iminota 10 ndetse n'iminota 15. Iminota bitwara kuba cyamaze kwica umuntu ni hagati y'iminota 10 ndetse n'iminota 30. Abantu bicwa nayo buri mwaka bari hagati ya 150 ndetse na 200. Umuvuduko wacyo ungana na 60 km/h. Umuvuduko wacyo byonyine bitwara kuba yamaze kwica umuntu ni hagati y'ibiro 100 ndetse na 100.
Ku mwanya wa gatanu turahasanga inzoka yitwa mamba y'umukara cyangwa se black mamba. Uburebure bwayo buri hagati ya metero 2 ndetse na metero 4. Ibiro ipima ikiro kimwe ndetse n'ibice bitandatu. Umuvuduko wayo ni umuvuduko wa kilometero 20 ku isaha. Kuba cyamaze kwica umuntu ni hagati y'iminota 20 ndetse n'iminota 30. Abantu bicwa nayo buri mwaka bari hagati ya 300 ndetse na 500. Iyo umuntu arumwe na mamba y'umukara, amaraso ye atangira kwipfundikanya, umubiri ugafatwa na paralyze, bigatuma ahagarika guhumeka vuba. Ku mwanya wa kane turasanga inzoka yitwa cobra cyangwa se Indian cobra. Ifite uburebure buri hagati ya metero 1 ndetse na metero 2. Ibiro ipima ni kilo kimwe n'inusu. Naho umuvuduko igendera ku muvuduko wa kilometero 15 ku isaha. Hagati y'iminota 30 yonyine n'amasaha 2 baba bamaze gupfa. Abantu bicwa nayo buri mwaka bari hagati ya 500 ndetse n'igihumbi. Ibihugu nk'Ubuhinde, Bangladesh, Pakistan bigira ibibazo bikomeye kubera cobra. Iyo irumye umuntu, amaraso ye atangira kwihuta, bigatuma umutima uhagarara. Ku mwanya wa gatatu turahasanga urusamazi cyangwa se hippopotamus. Pima hagati ya metero 1 n'igice. Uburebure bwayo bungana na metero 1 n'igice. Ibiro ipima iri hagati y'500 ndetse na 2500. Umuvuduko wayo ugendera kuri kilometero 30 ku isaha ku butaka. Iminota bitwara kuba yamaze kwica umuntu ni hagati y'iminota 2 ndetse n'iminota 5. Abantu bicwa nayo buri mwaka n'abana igihumbi ndetse na 2. Rufite imbaraga zo gukata umuntu hagati mu iryamire rimwe. Rwagiye rugaba ibitero bikomeye ku bakerarugendo mu mazi, rukarimbura ubwato burimo n'abantu 10 icyarimwe. Ku mwanya wa kabiri turasanga inzoka yitwa vampire, soul scarred vampire. Uburebure bwayo buri hagati ya santimetero 5 ndetse na metero. Ipima amagarama 500. Umuvuduko igenderaho ni umuvuduko wa kilometero 5 mu isaha. Iminota bitwara kuba yamaze kwica umuntu ni hagati y'amasaha 2 ndetse n'amasaha 12. Abantu bicwa nayo buri mwaka bari hagati y'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 10. Niyo nzoka yica abantu benshi ku isi. Ikunze kuruma abantu mu bitotsi, bagakamuka batakaza amaraso bakazimira. Ku mwanya wa mbere turasanga ingona yitwa Nile crocodile. Pima hagati y'uburebure bwa metero 3 na metero 5. Pima hagati ya 225 ndetse na 750. Umuvuduko wayo itwara byibuze mu mazi uri hagati ya kilometero 35 ku isaha. Iminota bitwara ku kwica iri hagati y'amasegonda 30 ndetse n'umunota. Abantu bicwa nayo ku mwaka ni ibihumbi 10 kuzamura. Iyi ngona ikunda kwihisha munsi y'amazi, igafata umuntu ikamukurura hasi mu mazi ku butaka. Iyo yamaze kumufata ntabwo umuntu ashobora kurokoka. Iyi yari inkuru idasanzwe ishingiye ku bushakashatsi n'amateka agaragaza ko inyamaswa nini kurusha izindi ku isi zica abantu buri mwaka. Twabonye ukuntu zimwe muri zo zifite ubugome budasanzwe, imbaraga zidasanzwe ndetse n'uburyo bwihariye bwo guhiga no kwica. Ikintu gikomeye twasigarana ni uko isi dutuye igira amabanga menshi, kandi kutayamenya bishobora gushyira ubuzima bwacu mu kaga. Ariko se nyuma yo kumenya ibi byose, wowe ubona ari iyihe nyamaswa mbi kurusha izindi hano? Mbese hariyo waba warahuye nayo cyangwa ukumva inkuru yayiteye ubwoba? Ntitugomba kwibagirwa ko tugomba kumenya kwitonda ndetse no kumenya uko twirinda ibi bikoko bikaze. Isi ni nini, ibanga ririmo ni rinini, ariko ubwenge nibwo bwonyine buturinda kugwa mu maboko y'izi nyamaswa. Tubashimiye kuba mwabanye natwe, mukomeze mudushyigikire kuko bidutera kubazanira byinshi byiza. Hano ni iyanyu, ni Tony Breeze Official. Mugira amahoro n'imigisha. Ciao ciao.